Udah nyampe terminal Cepulang. Udah lama lah. Terminal ki yo bis. Iki nyapa kok di video? Armarani lek bis, guys. Besar paling. Iya kemana sini nenek ambil Gila. Andeng ngene piye? rumah makan Oh, Taman Seribu Lampu. Cepu tas yang di? Cepunya bercerak barang. Ada sepur, Dek. di Ini. Banyak lampu-lampunya. ada kuda dia kan Udah.